Ke a o dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la Morena rona Jesu Kriste ka jeko lena. Ke tswela pele ka dithuto tseo re ne re di nke ka dinako tse ngata tse fetileng. Re tswela pele hona moo, empa ka jeko lena re batla hore re bue ka motheo wa thuto ya Bokreste. Motheo wa thuto ya Bokreste. Mme ke tla qala pele ho hlalosa hore motataisi le mohlodi wa tumelo ya Bokreste ke taba ya Bebele. Mme ke tla beha ka bokgutshwane fela haholwanyane thuto ya rona re qala mono hore na re qala ka hore thuto ya Bokreste re tla e batla ka hare ho Bebele pele. Ke kopa hore ke tle re qale ha hona jwale. Bebele hangata batho ba bangata ba e bitsa mangolo a halalelang. Mangolo a halalelang. Ho bua ka yona e le mangolo a halalelang ho tswa ho bakgeriki. Ha bakgeriki ba ne ba bua ka yona e le lentswe le bitswang Biblia. Biblia. E leng ho bolela dibuka. Dibuka. Ke ka sekgeriki ha hore Biblia o bua ka dibuka. Empa haeba o batla ho bua ka buka e le nngwe, buka ba tla re Biblion. Biblion. Empa Bebele e bitswa Biblia. Ke hona moo re nkang lentswe na Bebele. Mme re Bebele ya halalela. Taba ya ho halalela ha yona e tswa tabeng ya hore ba e ngotseng ha ba ntse ba ngola. Ha ba ntse ba ngola, ba bile ba sa tsebe le hore ba ngola Bebele. E ne le tlasa tshusumetso ya moya o halalelang. Ka lebaka lena, ho ba bonolo ho motho ho bua ka yona e leng mangolo a halalelang ka lebaka la tshusumetso. Tshusumetso e buang ka yona ke e bitswang, ke ha o bitsa inspiration. Bebele e ngotswe ka dilemo tse ngata ka batho ba bangata ka dinako tse fapaneng, e le ha batho bao ba sa tsebe hantle hore ba ntse ba ngola eng, empa ba na le tshusumetso ya hore ba ngole. Seo bana ba se ngola, bana ba sa tsebe hore qetellong e tla qetella e le Bebele. Seo ke se bolelang ke hore ha ho moo bangodi bao ba neng ba re ba ngola Bebele, empa bona ba ne ba ngola hobane ba susumetswa ke moya o halalelang. Bebele e arotswe dikoto tse pedi, ke Testamente ya Kgale le Testamente e Ntjha. Ha re bua ka Testamente, re bua ka selekane sa Kgale le selekane se setjha. Mme selekane sa Kgale kapa Testamente ya Kgale e na le dibuka tse 66. Kaofela ha yona Bebele e na le dibuka tse 66. Ha Testamente ya Kgale e na le dibuka tse 39. 39. Ha Testamente e Ntjha yona e na le dibuka tse 27. Ha motho a ka botswa hona Bebele e bua kang, karabo e ka tlang ho motho a leka ho araba potso yona eo e ka ba hore Testamente ya Kgale e bua ka tshepiso ya ho tla ha Mesia. E bua ka tshepiso ya ho tla ha Mesia. Hona ke ho bolela hore ka hara dibuka tsa Testamente ya Kgale, taba ke hore mobadi wa yona a tla lemohe hore Modimo o tshepisitse setjhaba topollo e tla bonahatswa ka Mesia. Jwale Testamente e Ntjha yona e supa topollo eo e se phethehile kapa e phethehile ka Jesu Kriste, eo e leng yena Mesia ya neng a bolelwa ke Testamente ya Kgale. Mesia ka Seheberu, ka Sekgeriki o bitswa Christos. Ke molopolli, ke yena the anointed one, ya
ya ileng a tlotswa ke yena Christ. Ntle ho arolwa ha Bebele ka dikarolo tse pedi tsa kgolo tsena tse kgolo tse pedi, Bebele e ka arolwa hape ka mekgahlelo e fapaneng e behwang ke dibuka tsa yona. Mme taba ena e tla katlanne re bua ka yona jwalo ka ha re ile ra e fana ka thuto ya yona nakong e fetileng, ha re bua ka ho hlotshwa ha Bebele. Ho hlotshwa ha Bebele. Ke leba ngwaneso, motsong ona ntumelle hore ke tle ke kena tabeng ya hore Bebele ke mohlodi le motataisi wa thuto ya Bokreste. Ha ntse re bua ka thuto ya Bokreste, motho ka re o ntso reng? Ka senkgwa tse kapa ka puo tse ding re bua ka Christian doctrine, thuto ya Bokreste. Bebele ke mohlodi ebile ke motataisi wa yona. Thuto le tumelo ya Bokreste di theilwe Bebeleng. Ha ho motho ya ka bolelang ka phatla e phahameng hore na Modimo o lakaditse hore motho a ithute le ho dumela eng. Ha e se Modimo fela, ha hona motho a ka bolelang hona morena Modimo o na itse o ithute eng, o tlo o dumele ho eng. Ke Modimo fela. Re tla sheba ditaba tsena ha re ntse re sheba Bebeleng, re sheba hore na taba e ntse ke bua ka yona na e atiswa ke Bebele na. Ha hona motho a ka reng re tshwanetse ho dumela hona, ke tshwanetse ho etsa hona ntle ho Bebele. Re tshwanetse ho ikwa taba eo ho Modimo ka sebele sa hae a bolela taba eo. Ha ke re shebe lengolo la pele ho Bakorinti, lengolo la pele ho Bakorinti kgaolo ya 2, temana ya 9 ho isa temana ya 11. Re bona ho ngotswe tjena. Ke kopa hore o ntumelle re ba le ngwaneso. Empa ho dutse jwalo ka ha ho ngodilwe ho thwe, taba tseo Modimo di lokiseditseng ba o ratang ke tseo leihlo le sakang la di bona, tseo tsebe e sakang ya di utlwa, tse sakang tsa itlhaela pelong ya motho. Empa Modimo o di senoletse rona ka moya wa ona, hobane moya o batlisisa tsohle le tse tibileng tsa Modimo. Hobane motho ke ofe ya tsebang tsa motho ha e se moya wa motho o leng ka ho yena. Ka mokgwa jwalo ditaba tsa Modimo ha o motho ya di tsebang ha e se moya wa Modimo. Ke lengolo la pele la moapostola Paulus ho Bakorinti kgaolo ya 2, temana ya 9 ho isa ho 11. Taba ena e bolelwang ke moapostola Paulus e bolela hore tsebo ya rona re le batho ba Modimo, tsebo ya rona le ka thato ya hae di keke tsa tsejwa ka tsela efe kapa efe ha e se ho tswa mangolong a lalelang e leng lentswe la Modimo. Hape motho ha a bala ho Isaiah kgaolo ya 8, temana ya 19 ho isa temana ya 20, o utlwa mantswe a reng, ha ba ka re ho lona, botsisisang ba nyollang bafu le dinohe tse toutang, tse wewetsang, le mpe le re, hleka setjhaba ha sena ho botsa Modimo wa sona na? Hleka ho ka botswa bafu taba tsa ba utlwang na? E yang molaong le bopaking, e ka re ha o sa bue ka lentswe lena, e tla ba setjhaba ha se sa tla tjhabela ke tsatsi le leng. Wena mobui, lentswe la Modimo ke lona leo e leng pakane ya thuto kapa ya tumelo ya Bokreste. Ke hona moo re ka ahlolang hore na o tshwere tumelo e nepahetseng. Ha re ya Bebeleng re iphumanela ditabeng tsona tse, ke hona moo ka ahlolwang motho ka teng hore na o tshwere tumelo e nepahetseng, o nka lentsweng la Modimo hona moo. Hona he ngwaneso, ho bolela hore lentsweng leo la Modimo ke moo hape ho ka tsejwang hore
thato kapa thuto e rutwang mohlomong ka kerekeng e nepahetse kapa tjhe. Re sheba hona Bibileng moo re bona hona thuto ena e nepahetse na. Ha ke re shebe evankhedi ya Johanne kgaolo ya 8 temana 30 le motso le mong ho ya temaneng ya 32 moo teng ho thwe ya ba Jesu o re ho ba Juda ba dumetseng ho yena, e kare ha le tiisetsa lentsweng la ka le tla ba barutuwa ba ka nnete, le tla tseba nnete, mme nnete e tla le lokolla. Taba ena hape re bona e tiiswa ke moapostola Petrus mo a reng e mong ha bua a ye ka dipolelo tsa Modimo, ke Petrus eo. E mong ha bua a ye ka dipolelo tsa Modimo, e mong ha sebeletsa ba bang a etse ka matla a hlahiswang ke Modimo, hore Modimo a tlo tliswe nthong tsohle ka Jesu Kriste eo kganya le borena e leng tsa hae ka ho sa feleng. Ke lengolo la 2 la Petrus kgaolo ya 4 temana ya 11 moo. Ke rata hore motsotsong mona re shebe se ileng sa bolelwa ke monna bitswang John Wesley tabeng yona ena, ha a ne a tiisa taba ya hore e fela Bibele ke mohlodi le motataisi wa thuto, ke mohlodi wa thuto e le yona tumelo ya boKreste. Re fumane ho e nngwe a dilelekela tsa hae, tsa dithuto tsa hae kapa tsa thero ya hae, ke a ileng a ngola ka selemo sa 1746 ha ne a re, mme taba tsena ke di nka moo di ngotsweng ke ntate moruti Arthur Atwell a na ngola ka 1989 taba ena leqepheng la 68. Ntate Atwell ebile moruti ka mona ka South Africa nako e telele haholo, ba bang re mo tsebile Dr. Atwell. Ha bua ka taba ena eo John Wesley a e boletseng malewana le Bibele e le mohlodi le mohlodi wa thuto ya boKreste. Ke a mo quote hona John Wesley ona re o itse, ho wena motho ha ke tshabe ho bulela se ka sefubeng sa ka, monahanong wa ka. Motho ke sebopuwa se etseditsweng hore ka letsatsi le leng se tle se fete bophelong bona jwalo ka mosi wa seqha ha o beba moyeng. Ke moya o phelang ho tswa ho Modimo, mme o tla kgutlela ho yena, empa ha ile ha jwale ke moya o tsamayang ka hara kgohlo ebe ha o sa bonwa. Ke jwalo ka lerothodi fela ka hara bosafeleng bo kekeng ba fetolwa ke motho. Ka lebaka lena ke lakatsa ho tseba ntho e le nngwe fela, tsela ya lehodimo, le hore nka iphumana ke kene lehaeng leo la thabo jwang. Ho ke ho tsebang ke hore Modimo o theohetse ho lefatshe ho le ruta tsela. O tletse sena fela a etswa lehodimong, seo a se tletseng o se ngotse bukeng, mpheng buka eo. Le ha ekaba ke ka theko e kae ke tla e reka, mpheng buka ya Modimo. Ha ke na le yona, ke na le tsona kaofela tseo ke di hlokang. Le ha nka bonahala eka ke dutse ke le mong, ha ke na le buka ena, ke na le Modimo ka sebele sa hae. Ka hara boteng ba hae ke bula buka ena, mme ke a bala. Ho e baleng hwa ka ho hlaha tsela ya lehodimo. Na ho na le ya nang le pelaelo ka seo ke se badileng teng? Na ho na le ntho e ka bonahalang eka e le fifi kapa ha e utlwahale? Ke phahamisa pelo ya ka, ke phahamisa ho ntate wa kganya, mme ke re, Morena, na ha se lentswe la hao lena haeba ho teng motho ya hlokang bohlale,
a ke a bokope ho Modimo. E fella mona taba eo ke neng ke re ke nkile ho ntate moruti Arthur Atwell a bua ka seo John Wesley a bua a tisa taba ya hore Bebele ke hle ke yona mohlodi, ke mohlodi wa thuto le tumelo ya kereke. Ke le bongwane sa re fete karolo ena hanyenyane he re bue ho ya pele. Ka lebaka la hobane Bebele ile lentswe la Modimo, wena ngwaneso ya ratehang, ke lentswe le lokiseditsweng ho tsejwa ke batho ka hore ba le utlwe mme ba le bale le ho ithuta lona. Ho ile wa tlameha hore le tliswe ho bona ka puo ya bona. Bebele hore re tle re tswe hore re utlwisise, re bale, re tshwanetse re betse re utlwe ka mokgwa o lokelang puo ya rona, re ka re utlwang ka puo ya rona. Lentswe la Modimo e leng yona Bebele le lokela hore motho a ithute lona, a le utlwisise hantle hore na le reng. Lentswe leo ka bolona ke mohlodi wa thuto le tumelo ya kereke. Le hlahela ka hara batho ba testamente, ba nako ya testamente ya kgale le ba nako ya testamente e ntjha. Le hlahela ka hara batho bao ha le utlwisiswe hantle, ke moo kereke e etsang boipolelo, confession. Ke moo kereke e kgona ho ipolela, ebe ha ba re ke dumela ho Modimo ntate ya matla ohle, mmupi wa lehodimo le lefatshe. Kereke e tswa ho etsa jwalo ha e utlwisise lentswe la Morena Modimo. E tswa ho etsa boipolelo ba tumelo ya yona, e le ho hahang tumelo ya kereke. Ngwaneso ya ratehang, ke ntse ke ye le wena karolong ena. Bebeleng ha se moo ho lokelang hore ho yo dulelwa dikgang le ngangisano malebana le hore na mang o dumela eng kapa ha dumele eng. Se lokelang ho tsejwa ke batho ke hore moo Modimo a buileng teng, dikgang tsa batho le tsa botho di lokela ho emisa ho utlwe Modimo fela. Taba ena o e fumana e bolelwa ke moapostola Paulus lengolong la 2 wa Korinti kgaolo ya 10:5. Hape se lokelang ho etswa ke hore ho amohelwa hantle lentswe la mangolo a halalelang, e leng Bebele, le moelelo o le fetisang, ho sa eketswe le ha e le ho fokotswa. Sheba Ditonoma kgaolo ya 4 temana 2 e bolela yona taba ya ena. Ka hodimo ho moo ho lokela hore ho utlwisiswe hantle se bolelwang, e le hore ho se kenngwe maikutlo a botho, ebe ho se ho thwe Bebele e re tjena. Taba eo le yona moapostola Paulus lengolong la 2 wa Korinti o e boletse ka yona kgaolong ya 2 temana 17. Seo ke se bolelang mona ke hore ha ho a lokela ho ntshwa Bebele diphoso, empa ho lokela hore Bebele e be yona e ntshang le ho lokisa diphoso tsa rona re le batho. Ke sa ya pejana ba heso ke qetele karolo ena ke batlang ho bua ka yona. Ha motho a hlalosa Bebele, ke ha a bontsha hore ka mantswe ya hae o utlwa Bebele e reng, empa sa hanane le ho phisa kgang moelelo wa yona le se se rutang kapa e se supang. Ka lebaka lena, botoloki ba Bebele bo lokela hore bo fuputse ka ho teba, mme bo hlahise kapa bo totobatse esita le ho tiisa sepheo sa Modimo ka temana e badilweng. Ha o etsahala hona, ho lokela hore mantswe a nkuwe jwalo ka ha ba dirwe boemong ba moo ho neng ho etsahala teng, e leng ntho e re bitsang context. It must be contextual. E se ke be ra e tlosa hodima tulo le tikoloho le sebaka se neng bua ho sona.
ho a lokela hore ho tsejwe hore ka dinako tse ding ka hara Bebele ho na le dithuto tse sa dumellaneng le tseo motho a di dumelang. Hape ho na le dithuto tse ka Bebeleng tseo ho leng boima ho di tshwantsha le tse ding. Le ha boemo e le bona, ha ho dithuto tse lwantshanang ka hara Bebele. Bebele ha itwantshe. Sheba Johane kgaolo ya 17 temana ya 17 ho thwe lentswe la hao ke nnete, lentswe la hao ke nnete. Hona kaofela ke ho supang hore ho keke hwa nepala hore dithuto tsa batho di be tse dinkuwa ile thuto ya Modimo. Ho e ka ba boatla bo tswileng matsoho. Morena Jesu o kgalemetse taba eo haholo ho Matthew kgaolo ya 15 temana ya 9 ha re ba nkhumamella lefela ha ba ruta dithuto tseo e leng melao ya batho. Taba eo ha se boatla fela, empa ke kotsi hobane ebile e jere matla a ho timetsa tumelo e nepahetseng ka lebaka leo Jesu Kriste o ile a lemosa balatedi ba hae ka mantswe ana a re a fumanang kgaolong ya 7 ho Matthew temana ya 15 moo a reng, phemang baprofeta ba bohata ba tlang ho lona ba apere kobo ya nku empa ka hare e le diphiri tse hapakang. Moprofeta Jeremia le yena mehleng ya hae o kile a thulana le maemo a tshwanang le yana a hore maikutlo a batho a bese ho thwe ke thuto ya Modimo. O lemise setjhaba ka mantswe a latelang ho Jeremia 23 temana ya 31 o re, ka lebaka leo bona go bolela Jehova, ke na le tseko le baprofeta ba itherellang puo ba re ho boletse Modimo. Ka lebaka lena tumelo kapa thuto ya kereke e lokela hore itshetlehe e sa thekesele hodima Bebele. Ha batho ba boloka Bebele e le lentswe la Modimo, ho lokela hore e sebe ka ho nahana mokgwa wa ho beha mabaka a botho a utluwang. Eka a se a dumellana empa ebe ka ho kgasedibeng se maphodisa a tumelo e tibileng ho Modimo ka Kriste mora wa hae. Ya etsang jwalo o loketse hore a ikemisetse ho kena mamelong e tletseng boikokobetso ho utlwa seo Modimo a se buang ka mangolo a hae a halalelang ka nako eo a e balang. Ke kopa ngwaneso ya ratehang re ke re eme mona ka jeko lena ka jeno re tla ema mona mme morena a o hlohonolofatse. O ka ntetsetsa ha o batla ho utlwa ka buisana le nna nomorong ya 63191 kapa 53115676. Ka nnete ke a leboha ngwaneso, kgotso ya Modimo e be le wena, mme ho tloha ka e latelang re tla tloha hona moo.